Үрігін бұлдыр бұрнеде, паяны бір серінбе, сүндері выры тұрғынже жүралза юсне чываш ширав жезембе сывы жезен пулдарулығы бірге калажы бір. Кудырықра ширав жеземді да сывышсем бидехтен нумайды ғайман, анчақ візен пулдарулығы чываш литературы историнже биде тарын ерғы варны. Хронология еребе боғас болзасын, чын малдынақ Золотницкий Николай Иванович бірге калазаға варар. Николай Иванович Золотницкий пенде закыр жер шеремді қырмышылда урғас кушка елінже жүралза юсне. Хой вғыдынже выл хузанды университетра віренне, чилай хужы хузан киберничи шкулзені инспектор болза үшлене. Николай Иванович Золотницкий чываш чилге білівінже ұтларақ үшленеінде. Бұл иккеміш чываш грамматикен авторы. Ку грамматика заметки для ознакомления с чувашским наречием яд побечетлензе духны. Шак грамматика инде вырыс төслегебе иргелене болзасында премж грамматика баданлаштарзасын куда шенелексем тада ыры ензем биде нумаймы жендезесін ширагане чываш полны тада вол чываш чилгене биде лайық білнене бола чываш чилге уйрымны кеземберге Николай Иванович Золотницкий ширна иккемыш грамматика вырысла заметки для ознакомления с чувашским наречием ятлы. Чуваш шинны жирны не было, ша грамматика, премж грамматика баданлаштаржан чилай ыры ензембе буян, чуваш чилге уйрымных земберги теплендрех, тересрех калазагварны шугушсем бур. Тада галаще пушлаза Николай Иванович Золотницкий чуваш чилгенже үй аза бурыне азырганы, она хойын кенегене гірце малашнеде уузу гурма хонықтарны. Тогда тепр пельдерышлещ Николай Иванович Золотницкий заговарнывал корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. Вол пинде загружещит мельбелегем шута тухна, хузанда печетлезагларны, ку словарь чувашчелин премеш этимологию словарь шутланать. Золотницкий тюркчелгизене, финно-горчелгизене, тогда европачелгизене пидела их пельнешамба. Хош бір чываш самакезе мұтты дерекчіл кезембе, финно-горчіл кезембе бірбек пулныне азырғамма бұлдарны, візене пулыве ұштан бұлза ғайныне, хош самақсембе бірбекрех пулныне бұл қодарца бама бұлдарны. Тада ұнзыр бұшне шак словары бай езірі бұшне, чываш фольклорне, ажа-бажа фольклорне типчезі жирны, үшсемде икіміш байынже печетлензе духны, унда төслихрені тада кучару текст чиземде бур. Вол тудары кыргыз тада Алтай фольклоринжи бірер текст илзе чывашла кучар загларны. Тударда да кыргыз фольклорин жен юруземилни варашав юризене боксасын візем чываш халық юризене бедеде живых пулдарныне курма булад. Үтті дерекчілгізене лайық білнене гура чывашчылге жанақта дерекчілгізен шутне керет тезе вол самақ этимологине онландар сабанный урлыгына бар, фольклор текст чезене кожарный урлыда өнендерме дұрышны. Чилай хуже каларымыде Николай Иванович Золотницкий шкулзене инспекторы был за ишлене, вол чываш ялезенже шкулзем участелешпе ишлене, тада шак шкулзенже адезене вредне чухне таван хамышчылгене узугурмала дезе шинедыны. Міле қаласты чывашчылге урла адезем шине біліве лайықрақ ежына шидене. Шаву шкулда узу гурма дезе чываш княгине тада чываш календарне хадырлезе коларны булны візем темеше коларым бады духтны. Золотницкий хузанда Вильнев она Аркск шевижене бударны. Тада тебір жин хронология делі жібе бұқсасын Золотницкий гышын был Михаил Федоров. Пинде загыр жерхірік сақырмыш жылда жүралны Хурапха ялінже. Вол Самарды учительзем хатырлеген семинарие бірензі бідерне вара емірді шыбе хойын бұрнышне хойыны жығылне верендеу жібе жығындарны. Чынмалданақ вол печуріне залынже шкулда ішлед, Карен Царево Кокшайск хулынже шкулда ішлене, ачесіне пілу бараз телешпе ішлене. Шкул программине буянлатмады дұрышны. Вот унын литература ховарны чи пал хайла визенжен беривал аржури поэмы. Типчев жезем галаще шак аржури поэмына был Александр Сергеевич Пушкинын метел ятлы совибе балашны хыщыны ширны були дезе Пушкин завинже
бір шул жүревже шилдыман алегетте лаша бабыраганскер вара шитсе адашса гайса бдети пиди шикленет пиди хорать шав вол шиклене хораныне он то имезене сасы урлыда повторзем урлыда пиди илемле кадар цабаны шавбек хайлав Кужараска чварсенем булатчыр дезе хавхалана Михаил Федоров. Анжақта оның Пушкинын бекекчі берилемлі болса дұқмаш, ол бара чварсенде шақна евр халып сен бұры берге аза елет, хуйрыма хар жюри берге қалаған хала бізіне бара, оның ар жюри ятлы поэма журалады. Ар жюри поэмыра чепрен илзен чваршины, хведер, пурнышне сылласа кадартны урлы, шак бохотри, чварсем еплерех пурныне, меле шугушлы булныне, візене шихілі еплерех пулныне, каласа кадартны. Кайлава баллада дезе чын малдан Михаил Яковлевич Сироткин галады. Волына премыш тепчегене, литература аныне кірдегене булны, она вол вырысла да гужарать. Шак поэмыра, Михаил Федоров хозяин дорогинче вырын яджисене пиди активлы узугурны, кунда аставатыр поэма сюжетче дырых вол урхас кушка вармани берги да заилетти, чибер уй берги да каланы зембур, тада пызыкрах пылдершле пайер яценчен ижек ри чиргü берги каланы бур. Инде візем чын бурнышра теле булаган реалы география талкыжызем шутанашы. Карта жіне бұқсасын візене үйгерме тупса балартмада болады пек туйнады. Тепчене денерін Михаил Федоровын аржюри ятлы поемыне хойвоғыденже Виталий Григорьевич Родионов пиде тепле дишкерне бұл ядарлы кенеге жирати Михаил Федоров аржюри онландареве. Кунда кашни занара, кашни замахи мелеріх білдершлі бұлныне, кашни сассименжін тоды жақтел бұлныне. Онландар забарать вол меже редакция бұлны жақ поемын. Иккені ширных үшінақ вол ламран-лама сымақ вишін жүрене, бірі депринжен шира еліне, ширза еліне жүхне, кашни менде бұлсан сюжетне улыштарма, есымақ езіне улыштарма бұлдарны вара шауынба, жақ поемын де меже редакция да бұлны. Вара пинде дохржер сакрмышулда чимбирде Иван Яковлевич Яковлев учный чимбирде чеваш колинче вол чеваш юмах зембе предание зем ятлы кенегере дарспи боемы ба пирле впечатлензе духны. Унда балах унун авторы камбулыне калама юроман булны. Типчеген земденерин тада хой вогденче шак поемы ба тада чумаш сымаклыгенче аржюри сценарийбе Николай Ежендеде косукланны. Тень ун видимебе тень умбадамар вол шуралман ачасасы ятлы поэмы жирать кайран. Самана видимеде полны бул поэмына шырыма хавхаландарагане. Енженде Михаил Федоровын поэмінже бір ар жюрие сарымзыр билимбе вилнешінзен чунизем кучашы денене курат бір болсасын. Николай Ежендейн варам поэмінже иттен шин чуни, ача чуни шуралы чене хына вилерне болсасын кушма булдарад. Тада дебір өшембек интереслі шуғыш да қаласа хорас келен. Енженде берін ачазем чваш пулза журалашы болсасын, хызен жуғыш зене гайран вырысла варентнине бола вырыслагына қалашы болсасын, візен жуғыш земде шембек ар жюрине кушмашы же. Ундан калас болачак метел ятлы Пушкинын сыввибе тудар поэче хой Габдулла Тукайда хой выгоденче пиде косыкланны тень волда кужарза бұғастене унында шакна евр Михаил Федоровын ар жюри евр шурале ятлы поэма журалны. Анжақта оның поэме юмах евр кунда тударгачи вармана гайса кындыры выгоденче пызык пренезем касса келеди умбатне кыдыклама дезе бынны шурале не был улдалаза онда пүртнезене хестерзе вармана хварать. Кунда инде тип шугужы щинны шамбек чешмышсенжен вайларах, матурдарах, осларах, тада вол візене удалама пулдара диккен. Михаил Федоров поэмеже вары чывашын пурнышен білдері жіберге шугушланы ытларах. Кужарны денерен, чын біреміш Сироткин кужарны деремір ар жюри поэмына вырысла. Юлашки кужары візенжен бірі выл пиде онышлы кужары Анатолий Смолинын кужареві. Шакка негере оның чывашлада да вырысла вариант жезем бұр. Шакна палырцах варашынче. Ундан хронологи бегайсасын пинде докоршир ултымышуда сөндер борри дөрігінже Иван Саламбек ятлы ширавже журалны. Шенер буш ятлы ялдам. Вол Шубашкарда педтехникумра вренне. Ундан аспирантуру бедерне. Терлі хажат журнал редакцийінже ішлене, уйрымақ Шубашкарда Чуваш республикінже дұқса, тараган хажат журнал редакцийінже тада врендю сферінже беден нумайдырышны.
Перехоже науку батипше в институтчен ердюжиде болза ишлене. Пенде дохржер хырых прем шуда репрессии заманы онада бурза девет, бұл бір вғыт шыбырде чугунжул хывны шырде тұрыжад. Ундан давранных ишин вара литература анынчеде ирхы варма булдарны уйрымах прозыба ишлетвыл. Унын иштул ятлы роман бур, велиме ятлы драма бур, тада пиде косыклы пиде хонееврлі повешсем. Кажы міншін кіскежі, уйых хобарзан, иксельнуме шанчик, тада перваги юраду повешсем бур. Типчеви Өже инжеде паларащи унын жезем, вол пиде чымбырде чываш школебе да Иван Яковлевич Яковлевын өже хелебе козыкланы шаксене тепчезе уйрым ядарлы тепчеве жезем де бежетлезе гларны. Ундан сындырварын тарыхинже шуралза өсіне тебір автор вол Ефимов Георгий Осипович. Вол пинде дығыржер вуник кеміршулда, шанар ятлы ялда шуралза өсіне шуралны. Чуваш патшалық педагогика институтне врензе духны. Ундан шкулда да ишлене. Кайрах варашак чуваш патшалық педагогика институтне ишлеме давранать. Кафедра бушлых где был за ишлене. Профессор был за ишлене. Асла телех выржине худшынных и выходинче. Чуваш литературинче вара. Шак Ефимов Георгий Осипович фантастикалы хайлавзем ширныбе палырзе улны. Шак фантастика жанрне адаландараган юзенчен придизе калама пуладина. Хой выходинче утмалмышу зенче. Хача бача вали илемли хайлавзем ширавжизе мытларах ширчырга дезе ядарлы конкурсем иртерне. Вара Ефимов Георгий Осипович Громов грамоты ятлы фантастикалы хайлав жирад. Шындерет палах, бара шак шындерни, она малашнеде фантастика жанрбе үшлеме хавхаландарны. Кунзыр бушне был Тимыр Тытканран ятлы повесть шир загларад, шуды эмет, тада шир төнелі ятлы көнегезен бурунын. Чаваш фантастики не адаландарас төн ені бепеде тұрышса ішлене дерім. Бұл шак фантастика жанрын, социалы публицистика, тада социалы политикала фантастика тезізіне пушлаза шак тезіз сәмбе илемлі хайлавзем жирны болны. Валентин Александрович Абрамов каланы тұрық чын малыдан жирны фантастикалы хайлавезенче кунда наука материали ұтларақ. Бұл хойы наука өшчене болны не була. Шак маладу хать пулмалы. Калы бір Громов грамоты ятлы хайлавра. Кажарда ужынны жандалық ятлы хайлавра. Веселовский ятлы академик бір оның бұлы жағане бұр жамры комсомолец. Бізем шыр планетты шейін туғашыде шар шуышлазығыларза, вешеген жар шавын женеларза, онда халичен пілмен газ тубашы, варашав газ полушны бе, шыр планетты шынжи шандалы галуштарма шуышлашы. Анжақта візен онда темскер кылдық сиксе дұхатте шары позулатчы болмалы, вара візем хозен ешне вішнех шидереймешіш болмалы. Кайранхи вара фантастикалы хайлав зенже, хайлавын илемліх енне кемлі хуйрымады дынад, шамба оның хайлав зем кусықларақта булаган чүнне шивықрақ та болса дұғашы. Калы бір бұл Тимырдытканыран ятлы хайлава чылай пуянладад, вара хайлав зенне жирны жүхне, чываш халық сымақлын пуянлық неде ұзу ғұрмады ұржад. Тимырдытканыран ятлы хайлавын же онда теп шуқыжы иге чываш шынны мускава гайза бір конференцияне худшынашы техника ені бетерлі вешекені карапсем шуғышласа кыларас ені бе хердеген конференциян же візене вара візене мілегала шуғышласа кыларны карабе ташта енже житме бұлышныне онан заилеші де ючыржы ври лайық маржу құшлы жінзем візене варлаза гайшы. Пуянлатны хышыны шак хайлав сюжетне чемен батыр бірге калаган халап сюжетне декіртне вара икен карап мілерек пуласыне шуқышласа кыларма візене ют планетари шинзем пулужашы, ют планета баши хынудудасы вара чемен батырны топри батне гайза чемен езе она чынне хышын шак шихуну ергелене деккен. Шамбек хойне евр халық сымақлығын сюжетче хайлавын мілегалас хойеврліхне
сюжетне тарланатын ба болжать. Малалага яспузасын Ефимов Георгий Осипович Шанар ятлы ялда, шуралза юсни дермер шак Шанар ятлы ялдах, тада чуваш литературы білівінже, чуваш литературинже питепілдершлі пиде бысық ергіварны тебір пулдарурлышын, шуралза юсни выл Геннадий Яковлевич Хлебников. Хыне вали выл Шанар ятлы псевдоним илне болны, выл пинде дохржы вдариккем шулда журалны. Хузанды университета врензе бідерне, бір хужы педагогика институтынже, каран наука бадепчев институтынже, бара юлашкенжен чваш патшалық университетінже, чваш литература кафедрынже ишлезе борны. Кафедры нада ерце бұны профессор болны, кандидатышне хүделене. Унын литературы білівінше чебілдері шлеушізем, бұл чваш роман Адалановне тишкерне. Тада он зұрбушне шеменделгерін Петер Хусанкайын, Мита Вашлейн, Ильбек Мигулайын, Хведер Уярын, Кузьма Дурханын пулдарулықне тіплен дишкерне. Унын дишкері візем, малдан хей тіпчев жізен ешізем бедан лаштарсасын, ол хайлава унрапур илемліх мелезіне шуда илзе тіпчесі. Унчен хей тіпчев жізем бара вульгарлы социологизм меслетне ұтлара ғузы вара візем шак хайлавын илемліх енезіне курмазрых варны, візене тепре булмала десе шуғышламан. Шамна була, унчен хи тепчев жезембе хириштер вада, томала пулза дугать візен. Палырахы жезем Хлебниковын. Чуваш романе, утмолутым шулда духнывыл. Ундан современная чувашская литература, пинде догрже шитмел брем шулда бежетленне, пулда рулых теши ятлыгыне гейбору пинде догрже сағын брем шулда духны. Шилжунат ятлы литература кружок гейшлене чуваш уйрымынче выл вохытра. Шамна ерце бырагане, те булны выл врентнебе вара, міле галас чуваш литературинже мунжар ширавшы, тада совыш тухма булдарны, тада выл хышын литературу деп чевжесене де педин нумайных варны. Хронология бе бұқсасын маллага яспузан, тебір деп чевже, выл совыш Орлов Арсений Петрович. Вол пинде докжер мунзаккар шулда журалны, Сюн Юкова ятлы ялда, аслателі хвыржине худшыны, шел булинде вол совызем чилай шыргаланы, хирихиккем шулда вилзагайныне була, паттырлы вилімпе вилнене була, совызем onun малдан түрлі хажар журналда бюджетленне булны, таванезем бара гайраны утмалмыш шулда, шав совызене прожере пуштарзем, совызем ятлы кенеге печетлезе кларашы. Вот шак совы кенеге бе кона паллывал. Орлов Арсений Петрович. Тебір паллы совыш, сөндер варредері кінже шуралза юсне автор Альберт Канаш. Кожанов Альберт Георгиевич. Вол пенде тоғырже шерім закырмы шулда журалны. Октябрьский салынче совыш пулны деремір. Onun палырақ кенегезем совызем, утмалмыр шулда ухныскер, иккемі жудым, пенде доғыржыр утмал беллек, тепре шопчексем епсере итлезе, пенде доғыржыр шитміл закырмы шулда духны генеге. Шамрықлық бірге, юраду бірге, тван давралық бірге, педе жембек асрай улаган, хойне еврле, илемле совызем жерна Альберт Канаш. Баставаса выл бұрдақ черлерах пулны, вырынба выртны, апла босасында пұрны шиевір пиде кулянатып тезе бірсі винжеде бірсі мақта каламасы оптимист бұлны шамбе хитре илемлесі візем жирма бұлдарны. Кундарақ келзесін бара тебір паллыда пілдері шле жиравже, вол Любовь Васильевна Мартьянова. Пинде доқыр жыралы мұршылдан Карабаш ялінже журалыны. Вол Чуваш патшалық университетінже история бе филология факультетіне бідерне. Она бідерзесінех Падры елдірігінже тұрған яліне үшлемей арашыны. Кайран тванадыл жолыналда, чылай уже ішлезе бұрынад, халі вара тевішлік анура тван ялінже, тван келінже бұрынад. Бидех тұқса жүремеш бұлмалы, ну, совызем жирма бірақмаш денене елдіне. Шкулда ажезіне вретіне вұқытра биде ажа тенжи, она кусыкландырама бушланы ол бара шак видимбе ажезем бали чылай калав жирны. Калавезем гайран. Сен гері алық ятлы калавзен бухинже бежетлензе духны. Кала бір күнда елымра, кажагазем, кажару, туслық,
Малька, пурде приншин, тадагыты калавзем печетлензе духна, кунда сюжет негізінже ачезен куленхи мускаризем, выезем, типтемызем шучинже аслизем бе ачезен худшыныве, нумая хапсан маламар дене, кішінезені күрендеремелі мар дене, тадагыты. Чилай кайлаве, тада чилай собе, Любовь Мартьяновын кайрах школ программинегіне, литература вулаве, килде вулаве ешеге негізінже візенет цавулама булад. Собы земде нерен соввизене жирма Любовь Мартьянова вренне вохутрах пушланы. Каряны университетра каларымын дешіл жунат ятлы литература кружоги болна, на ерце бұрағаны Хахи Геннадий Яковлевич Хлебников, тада ундығышын полны врендеген зем ерце бұны. Кружокка болвоғытра вренне чилай шамрак совыш шүрене. Вземінде чвашри шамрак совыш сене пулдарулы хибе палашны расширие, мне был заердеть литературы завлышен млерах палы совышсем бур везен пулдарулы хибе палашны бір-бірін совезене тыцал вуланы большамба. Утмалмыш шитмелмыш узенже варенискер Геннадий Айхи зен пулдарулы хин видиме шак шилчунат кружога жүреген зене де видим гюни бек туйнать. Халдин бар Любовь Мартьяновын калыбыр традициялы формы бажырны совезем дежелай, везем твада ергелле строфазем, икшер ергелле унда, шав айхи видиме бе булас, иреклизовы виши беде биде активлы узугурат Любовь Мартьяновы. Чын премешкене гейгунын эпет чертіне бужах ятлы, сагыр вуник кемеш шулда духна ол. Так, кумараны. Ладно, шақында бұрчы болмалаға. Ондан сенгер ажалық бірге қаларым. Шуры юрри, бенде доғыршыр сағырвын ұлтымыш шурда дұқны генеге. Ондан ежін манзымақсем дұқны, тебір сұвы бұхе. Тада сұвызем бұхе денерен, халхи вұқытра мұскавра, халхи рашейре бұрынаған халықсен паянхи прозы, поэзии, драматурги, тада ачабыча литературы, публицистики, ятлы ярымба көнегезем дұқырыш. Вот, думаях полмаш, паянхи рашейре бұрынаған халықсен поэзии, ятлы сборнигенже Любовь Мартьяновын чилай зови впечатлениями булдарчы вырысла кужарыра. Апла булсасын на перендер хырагына бар, подем рашейбе плеща, да унын совесіне тыца вулама булдарашы. Тада чепір хойне еврлих қалазағы варас келет, Любовь Мартьяновын совесіне чилай композитор Юра Дағывны, чежега Крымда ятлы Юрына пурдиаствашы бультада ұтты земде, көвірліктені апла бұзасын Мартьяновын совезінже теп вырын ежінад. Совезен бірге қалас бұзасын Мартьяновы совенже херарым денжі тепре, унын савынышы, кулянове, мін шуғышланы, міне пушне ұраттарны тада ұттыде, візем пиде лирикалы завызем, тарын жуғышлы, интимлы, лирика тесне, Чөзі дезе калама булат візене. Иреклі Юрий Семенович Семедер хойын бір тепчеві жінже шапла жирный бурчы шавы совыш, тада шав жотрах Любовь Мартьянова туғыш поезин теслихи зембе, биде активлы узугурати шав туғыш поезин видеме, оның пулдарулығын жеде бурдезе каланыне буланычы. Шуры юр ятлы кенеге алайынче бурда шак кенеге ризавызыне темеже де уланычы. Прелар завулазасын онда херарымын телей завыны же бірге шырныран совызем биде юраду бірге шырны да чуна живых пек тойны чете прелар завулазасын. Млегу юраду бірге гына жирати айванка совызем шырны дезе тарыхны чете тепрелар завулазан бара шопталып шав туғышы ябалы жанақта буры кене курма булдарынча. Апла млегалас настроение гура, комыл улныне гура, унын совезене терлі вұқытра терлерен, ежінма терлерен онан мада була деккен. Туғыш видиме дейінерен, ку шак ябалазене узу гурас сыйытларах шав иркілі форму башырны совезен жабаларад, манын жутпа,
Тада шак ябалазем баларасы калабыр шучандалык байден бірлігі бірге, хере-херешлі ябалазен бірлігі бірге, жырасы бұл туғыш видеме бек осықланын жен гынамар пұрны жағале бек шавындан да келет пөлі дезек аламы бұлат пөлі. Вот. Анчақта онда темскер туғышран келіне яқ бұрбек туйын әтміршін дезесін туры жыварсем, візем шавадылчы бұл ғарапатшалығы арғандығы баларақ, үтті жыварсен жен күшса келінде шавынба туғыш менталитетіне үтларақ сықласағы варны бек туйын әт. Калы бір шав хере-херешлі пулымсен пірлігі бірге, пиде интереслі пиде хоне еврлі бұл, шак шуры юр-юр регене гері пірсі вара шырзағыдартыны. Шур кылганла улықра пурхова. Шур кылганла улықра шур диха. Епле чубать похае, аяра, хва хулы халиге шугасра. Кундайнде сваиге сыбыга байлама болать. Према женже онда телелі савынышлы саванцем, бір хуйықсыр тиха чупса жүреді улықтырық. Шавындақ волынде ыражаны шымылық, шамрықлық тейі бір. Хоби шемже ешіл, волынде хойық шанда бұзан шак тихана, хіне-хіне бір-бір девариш тударап тезе, волда жуғышнамаш пұл, иккеміш сыбықра вара. Пулазлық евір азаплы тертлі болма бұлдарасыне азырғаттар загаланы. Вот. Тиха кайраны шедінсе жетсесін, евір ябалазем туртарма бұлдарасыне, она хіне-хіне жамбек ішлі тересі бірге жуғышламаш тихалылығы. Вот шав ырыда болады, начарады болады, шав бұлымзене, бұлза ертіне және кулен мала бұжырғын маламар кезе қалашын мартияны вдебірзі вара, авадач кук-кук ятлызы вара. Мен пуласы бұр бірех болады. Тезе пөтемледет валында. Апла бұзасын шав ырыне де, начарыне де тевішлібе ешін мала бұжырғанны бе, немде ұлжын мас тезе қалашын. Тада тухуш философиинже шамбек интереслі пулын пур ябалана, шук ябалаба тарасы, візен пірліхне курасы. Атнер Петрович Хузанкай шак хыне евлі философия бір монах қалазағынандарны бе шырзақыдардад. Иккен хаос шуклыға хире-хириш тұрат темелі бірде-біріне күшет. Бара шав монах қаланы дұрқын иге алыба шавдыма болады, пір алыба немдеді ваймастын. Вот, шағын еші сывызем, бұрда да шук ябала сен пірлігі бірге шырзақыдардны Любовь Мартьянова поэзин жеде бұр. Тул защитне панулме пат үгет. Шыр чытренен, шыр кесренен илденет. Чыры шамрық туратшын, улми дадақ пулыға, шырде вырдан улмажын тебір дурат пулыға. Кундайынде малдан нулыми евішінже жағын сыдырад, вол пур ябала дей бір қайран вол үгетте сазықынадыр зайулад. Шак шук палми вырынне туратшынже келес жол тада балмешедіне, шак палмешін бара тебір дурат пурныш малыла тозасы пулмазанда бұлдарад. Енженде жәмбек шуғышлаза кірзі қайсасын, оның вырре жіре үгетте тебір евіш, шытса дұғат теме болады, анжақта вал палми болма барағад, улмайынде. Вот кунда при пулмазан тепри пулметчедене шав пур ябалада да шук ябалазен пулым сен пірліге шак сывыра үгеріне дезе қалас келет. Мартьянова совезене форма дележін женде чваш литература тепчевінже тишкерегензен болны. Оның илемліқтен жене де Вера Витальевна Никифорова, Надежда Геннадьевна Ильина тишкерне. Чи премыш тепчегене тада тивишлі хақ парагане Атнер Петрович Хузанкай поиск слова ятлы кінегі решір закадартны.